buretse tugumuzemu tuhagere NRM sitakarga muramwa gwa NRM bonkantu Rwanda so bushuma bwa NRM ubwo kwibo bururu rw'abantu. Ismail Mugabe speaker we Gombora ya Ruhinda obira yetsimbere ahabwa district councilor nagira ngo akaruru kakategekwa sente nuko kushaba ngo akaruru karyo mugongo kazo mboxi kiyambo muntu kwesharamo kandi ikintu kiza kumaraho okwebaganisamo cyo kubanza akaruru kabira ke sente kiza cha leta ritwe nkeminyeto bamweho habesimbire nyina na videos zabo hanuya bakana bagabere center ha polling stations barukuzihereza abantu barukuzumurayina so nintekateka NRM kuyakubire nenda ngo ekibina kibase kugenda kurungi kandi kiganyire twena atarumwo kwebaganisa akaruru karugo mu mugongo kazo mu books nayongeragira ngo we n'abahagizi be bashazire mu rwagaricya yetsimbe kote ine kigombe okurondo buringaniza kandi ebyo nibizaberetera bakuba batira karuru babasa kugira ngo mwebembezo babahire bakaba bambakemere usanga n'emyaka yari kuza kwebembera abantu etabasa kutwazubwaje narisina n'ekibina nkapate hatine cyakuba yatakwatagine n'abantu ikibani cyoreka ngo nabana akorera kubi na nemero mu yekibina ari kuzumise kibino uri kusanga kikarondo mwebembezi owabiro wiki cyamwerondera cyonka cyonke kibina atarozo rw'abantu. Obed Mwesige Mayanja speaker we Gombora ya Nyakageme obira yetsimbere yabo district councilor nagira ngo tarashemereirwe habo kuba sente nizo zashaziremu ahabo kuba abantu nibatina kuriya sente zo muntu bakanga kumuzo mu mugongo nkaba mwabasingirwe sitorashemerirwe ecyo kubanza akaruraka nyowe nkabiri nishaba ngo akaruru karugo mu mugongo kaba karuru ko box abo kuba kabira karuru ko mu mugongo abamwe batino bwisho twaferwamo kandi akaruru ko mu mugongo kibwa no kucira box nagira ngo kibina cya NRM kitahirirwa opposition abasingere n'abateyira karuru ahawo butakora trankarira z'abatezi bakaruru konka we tarkwenda kwababa ninga kwetsimbaho nkote ine kibina kwabo kuba nakunde kibina cya NRM kwenda kwija kuzomyo kuhababa ningashi okuzomyo rushuma inamuka irregularities kakorwa registrars ba NRM kanyenda kumanyisa NRM leaders starting from the chairperson for NRM mu rukungi mwaba mutahindwire system weje mukamanya who is supposed to be in yellow book, who is not supposed to be in yellow book no mwija kushanga mwina abantu mbebembezi muri kutekateka ngo it is NRM government when actual sense it is opposition leading the NRM government. Justus Ngabirano kansara we Gombora ya Bwambara osingira karuru okukwata ebendera yo bwa district kansara na yenda ngu hababera yetsimbere nabo bakwatanise nawe ahabo burungi bwo kibina no buhereza burungi teganisi twenka Bwambara twakatera kurungi kandi kahwaje mwenyenda kweta ababimbere nyesimbere nabo banywani banje babiri nyenda kubeta bije bangambire eba bene batekateka ebyokorerwa abantu Bwambara yiteka tunguka bije tubisharinge mbigitene byanje mbitwara umurundi kumwe n'abana arabiri umukarura ko misha abo kariya kandi karuru bo abaturano bagira ngo abo akaruru ka sente babasa kutatunga bebembezi barungi mpakatirwe konka karuti kagenzire kurungi mununga nko muntu wa NRM ni mpuranye no kutina na munonga bantita batine sente kimanyisa ngo leadership ntibisha kujigenda ho kuce munonga aho kwantureba ngo hato muntu ine sente no bari kuzombwebembeza muti no bwoba kugira ngo abantu abarabireho tubaratkorere ebintu birunje ahabo kuba akaruru bakakagura ebintu tubiragenda nkoko byokubire buri service delivery terabonere ahabo kuba abantu bagiroho ukore byabo to babiri bataterira ubabe batalire sente zabo bakani wenda kumutera konka goja nshonga yesente batina ko baraze kutera karuru kariya kandi uri babe nibenda tibo babiri ni bari kwena ngo baje bo bibarire sente zabo nabwo njakara ko batira kakaba kari mu sente nyinji muno kandi zenda abantu bakazijya kandi zikakanya agagasha kwa Smart Robert Mugabe awata ya West mu rukungiri.